ndasuhuje wowe tugiye kubana muri aka kanya. Niba urimo ushaka kuri uyu murongo, icyo usabwa ni ugukora subscribe kugira ngo dukomeze kubana 5 kuri 5. Nk'ibisanzwe rero nk'uko twari twabamenyesheje muri video y'ubushize, twari twababwiye ko uyu munsi turaza kubagezaho amazina 20 y'abana b'abakobwa ushobora guhitamo rimwe cyangwa se abiri kubera amahitamo yawe, ukaba wakita izina umwana w'umukobwa uzavuka muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Ndakubwira ururimi ayo mazina akomokamo ndetse nkubwire n'icyo iryo zina risobanura kugira ngo uzabashe guhitamo neza izina wakita umwana wawe cyangwa se ukaba wahitiramo inshuti yawe. Tutabatindiye rero, reka duhere ku izina rya mbere ari ryo Nova. Nova ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikomoka mu kilatini ku rindi zina Novus, rikaba risobanura ikintu gisha cyangwa se ubwoko bw'inyenyeri igaragara rimwe na rimwe mu kirere ari nijoro ikagenda ibura gake gake. Kabiri turasanga izina Ivan cyangwa se Ivan. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikomoka ku rurimi rw'icyongereza, rikaba risobanura umugezi cyangwa se ubwiza bwererana. Gatatu turasanga izina Vera. Ni izina rikomoka muri Ukraine, mu Burusiya, muri Polonye ndetse no muri Slovakia, rikaba risobanura ukuri. Kane turasanga izina Briella. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikomoka mu Giheburayi ndetse no mu Gitaliyani, rikaba risobanura Imana niyo mbaraga zanjye. Gatanu turasanga izina Gia. Gia ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rifite inkomoko mu Gitaliyani, rikaba risobanura Imana ni inyampuhwe, Imana ni inyembabazi. Gatandatu turasanga izina Mia. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Rifite inkomoko mu Gitaliyani ndetse no mu Giheburayo, rikaba risobanura uwanjye cyangwa Semin, rishobora no gusobanura umukundwa. Karindwi turasanga izina Jena. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rifite inkomoko mu Giheburayo, rikaba risobanura ubusitani cyangwa se paradizo. Hari nubwo usanga risobanura umwamikazi. Umunani turasanga izina Gianna. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rifite inkomoko mu Gitaliyani ndetse no mu Kigiriki, rikaba risobanura Imana ni inyabuntu, Imana ni inyembabazi. Icyenda turasanga izina Amara. Amara ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rifite inkomoko ku rurimi rw'Icyesipanyol, rikaba risobanura udapfa cyangwa se impuhwe zihoraho. Icumi turasanga izina Paisley. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikomoka muri Scotland, rikaba risobanura urusengero. 11 turasanga izina Nora. Rishobora kwandikwa muri ubwo buryo bubiri. Rifite inkomoko mu Giheburayo, rikaba risobanura urumuri. 12 turasanga izina Tessa. Tessa ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rifite inkomoko mu Kigiriki, rikaba risobanura gushyira hamwe. Hari nabwo usanga risobanura umusaruzi cyangwa se imashini yifashishwa mu gusarura. 13 turasanga izina Laina. Rishobora kwandikwa muri ubwo buryo bubiri. Rifite inkomoko mu Kidage ndetse no mu Gitaliyani, rikaba risobanura umwamikazi cyangwa se umujyanama. Rishobora no gusobanura umuntu utagira icyasha. 14 turasanga izina Kiara. Kiara ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rifite inkomoko mu Gitaliyani ndetse no mu rurimi rukoreshwa muri Ireland, rikaba risobanura urumuri. 15 turasanga izina Abi. Abi ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Rifite inkomoko ku rurimi rw'Icyongereza, Igiheburayo ndetse n'Ikidage, rikaba risobanura umunezero wa data. 16 turasanga izina Jaira. Jaira ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rifite inkomoko ku rurimi rw'Ikilatini, rikaba risobanura intsinzi cyangwa se umuntu wishimye. 17 turasanga izina Ira. Ira ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rifite inkomoko mu Giheburayo, rikaba risobanura umuntu ushishoza. 18 turasanga izina Luna. Luna ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rifite inkomoko ku rurimi rw'Ikilatini, rikaba risobanura ukwezi. 19 turasanga izina Rana.
Lana ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikomoka mu ndimi zitandukanye, twavuga nk'Uburusiya, Ukraine, Polonye ndetse na Slovakia. 20 turasanga izina Oriana. Oriana ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikomoka ku rurimi rw'Ikilatini, rikaba risobanura zahabu, urukerera cyangwa se izuba rirashye. Ngaye rero amazina 20 y'abana b'abakobwa twari twabateguriye uyu munsi, wabasha kwitwa umwana wawe uzavuka muri uyu mwaka wa 2025. Hagati aho rero nkwibutsa gukora subscribe, ukore like, utere na comment, ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, nkurarikira gukurikirana icy'ubutaha. Nge twari kumwe ndi Mr Felix. Imana ibarinde naho ubutaha.